الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ishimwe ikuzo na wundi bikwiretse nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala we dusaba ijoro n'amanywa. Allah subhanahu wa ta'ala we mu by'ukuri we ushobora byose. Turasabira amahoro n'imigisha n'umwe Imana Muhammad we n'abiwe n'abasangirangendo be, dukomeza dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yaduha ko mu bakunzi bakurikiye intumwa y'Imana by'ukuri, ndetse Allah akaduha kuzava muri ubu buzima turi mu bakurikiye intumwa y'Imana by'ukuri. Allahumma amin. Wasilamu bakunzi ba channel Nuruddin TV Rwanda, mu by'ukuri turabasuhuza aho muherereye hose, kandi tubifuriza amahoro y'Imana ndetse n'imigisha byayo ko byakomeza kubasakaraho muri hose, kandi tugumya kubararika yuko turi kumwe mu biganiro byinshi ndetse no muri gahunda nyinshi. Mu gihe Imana igikomeje kudutiza ubuzima, tuzakomeza kugerageza bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Bavandimwe b'Islam, nk'uko bisanzwe channel yacu nta kindi bibereyeho uretse yuko ari ukugira ngo tujye twibukiranya ku magambo ya Allah subhanahu wa ta'ala ndetse n'imvugo twasigiwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Uyu munsi turibukiranya ku kintu gikomeye cyane, gihambaye cyane, usanga mu by'ukuri bamwe mu Bayisilamu turi guteshukaho cyane, turi guteshuka kubera gukurikira dunia, kubera gukurikira ibishuko biri kuri iyi si ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ugasanga icyo kintu kiri kuba impamvu yo kugira ngo abantu gushikama ku dini ya Allah subhanahu wa ta'ala turi kubitandukira. Kandi mu by'ukuri kuba Allah yaraguhaye ingabire yo kuba umuyisilamu mu by'ukuri ni ikintu gihambaye cyane. Allah kuba yaraguhaye ingabire yo kuba umuyisilamu wallahi ni ikintu gikomeye cyane Allah subhanahu wa ta'ala Allah aba yaraguhaye. Ngira ngo twese tuzi aya iri muri Qur'ani, Allah agira ati ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah yarazutiye mwabemeye, Allah yaduhamagaye mu mvugo impamagaro yubahitse kurenza izindi impamagaro yubahitse, kubera ko Allah yaduhamagaye mu gice akunda cyane, igice cy'abantu biwe gihambaye cyane. Ya ayyuhalladhina amanu, yemwe abemeye mutinye Allah subhanahu wa ta'ala, mutinye Allah subhanahu wa ta'ala ukuri ko kumutinya. Kandi muramenye, Allah araduha attention, umurongo utukura, muramenye nimuzave muri ubuzima bw'aha ku isi, nimuzave muri ubuzima bw'aha ku isi mutari abemeramana nyakuri, mutari abayisilamu nyakuri. Ngo rero nta kuntu twaba abayisilamu nyakuri, nta kuntu twaba abemeramana nyakuri tudafite gushikama muri iyi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ngo turangwe n'ibikorwa byiza, ngo dukore ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yadutegetse, twirinde tugendere kure ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yatubujije. Mu by'ukuri ibi ngibi Qur'an mu gitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala Allah yarabishimangiye cyane, Allah yabidushishikariza cyane kugira igihagararo, ndetse bigera naho ubwo Allah atwereka muri hali yacu cyagiye tuba turi kuva muri ubu buzima, turi gupfa, turi kujya mu bundi buzima nge nawe udutegereje kuzajyamo. Allah atubwira ati ko tugomba gushikama, Allah atubwira n'ibyiza bihura na wa wundi washikamye akagira umusimamo ku dini. Allah akatwereka ibyiza bimutegereje muri cya gihe roho iba imugeze mu ngoto ari kuva muri ubu buzima. Allah aratubwira muri Qur'an muri surati Fussilat, Allah aratubwira ati innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah aratubwira ati muri Qur'ani ati innal ladhina qalu rabbuna Allah, ati mu by'ukuri ba bandi bavuze bati nyagasani wacu ninde? Nyagasani wacu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma istaqamu, nyuma yo kuvuga ayo magambo bakagira gushikama, bakagira umusimamo mu dini, ukagira gushikama ku byo Allah yagutegetse, ukabishyiramo imbaraga ugashikama. Allah yadutegetse iswala, ugashikama kuri izo swala 5 ku gihe. Waba uri umugabo ukamenya yuko ni itegeko iswala ku musigiti, waba uri umudamu nawe ukamenya yuko iswala ni itegeko ukayikora mu buryo bukwiye, ndetse n'ibindi bikorwa byose
yaba ari ugutanga zakatu, yaba ari ukujya hijja, yaba ari sawm, ndetse n'abadamu bakamenya yuko mu byo Allah yadutegetse harimo kwambara tukikwiza n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye bigaragaza ndetse biri mu gushikama ku dini Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aratubwira ati bano bantu muri cya gihe cyabo cyo gupfa, cya gihe cyabo cyo kuva muri ubu buzima, Allah aratubwira ati tatanazzalu alayhimul malaika, muri cya gihe bari gupfa, bari kuva muri ubu buzima bw'aha ku isi, bamanurirwa abamarayika baza kubaha ihumure, ndetse baza no kubihanganisha, kubaha ihumure, kubatuzisha mu mitima yabo, bababwira ati alla takhafu, bababwira ati muramenye, mu by'ukuri nimugire ubwoba, mwe kugira ubwoba, wala tahzanu, ndetse mwe kugira n'agahinda kaho mugiye, mwe kugira agahinda kaho mugiye ndetse n'abo musize, wabishiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kandi mu by'ukuri tubahaye inkuru nziza, tubahaye inkuru nziza yo guhabwa ijuru, inkuru nziza mu by'ukuri bya bindi byose mwagendaga musezeranywa, byindi byose Qur'an yagiye basezeranya. Amagambo Allah subhanahu wa ta'ala yaje atubwira muri Qur'an, Allah atubwira ibyiza bya aljanna, Allah atubwira ba bandi bazaba mu ijuru, iri juru twagiye dusezeranywa, abamarayika bakubwira uti mu by'ukuri dore ngiri ijuru ngiri, bakagufungura imiryango, bakakwereka aljanna. Kubera iki? Kubera istiqam, kubera igihagararo waranzwe nacyo muri iyi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagakomeza bagira bati muri Qur'an, Allah bakomeza agira ati nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah, ati mu by'ukuri twe twari abakunzi banyu mu buzima bw'aha ku isi, ndetse no ku munsi w'imperuka tuzaguma turi abakunzi banyu. Allahu akbar. Waislamu ni inkuru nziza umuntu ahabwa muri cya gihe ari kuva muri ubu buzima, ariko kubera aba yaranzwe na istiqam ndetse n'igihagararo muri iyi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kugira ngo abamarayika baguye iyo nkuru nziza bakubwira ati nahnu awliyaukum fil hayati dunya, twe twari abakunzi banyu muri ubu buzima bwo ku isi ndetse no ku munsi w'imperuka. Iki ni ikintu gikomeye cyane Waislamu. Iyi ni inkuru nziza umwemeramana abahawe y'ijuru akiri kuva muri ubuzima bw'aha ku isi, kubera ibikorwa byiwe yakoze ndetse na istiqama yamuranze mu buzima bwiwe bwa buri munsi. Ayo gakomeza igira ati walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda, ubuzima bwa hano ku isi ndetse n'ejo ku munsi w'imperuka. Allahu akbar. Bamwe Waislamu, mu by'ukuri ibi ni ibyiza bihambaye biri mu kugira igihagararo ndetse no kugira umusimamo ku mategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala, mu byiza natwe tugomba kwifuza no kuzabona. Noneho aya Allah subhanahu wa ta'ala no mu yindi aya aratubwira ati muri surati Ahqaf, Allah aratubwira ati innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Allah aratubwira ati mu by'ukuri ba bandi bavuze bati nyagasani wacu ni Allah subhanahu wa ta'ala, hanyuma bagashikama ku kuri, aba ngaba fala khawfun alayhim, nta bwoba bazigera bagira, ndetse nta n'agahinda bazigera bagira, nta gahinda kazigera kabageraho, kandi abo ni abantu bo muri aljanna. Fala khawfun alayhim wala hum yahzanun ulaika ashabul janna khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Allah bakomeza atubwira ati mu by'ukuri abo ni abantu bo muri aljanna, ni abantu bo mu ijuru, bazaribamo iryo juru, bazaribamo ubuziraherezo, ndetse bafitemo ingororano zihambaye ndetse n'ibyiza byinshi cyane, n'ibyiza bihambaye bazahemberwa kubera ibyo bajyaga bakora. Hano muri surati Ahqaf ni ibigaragaza yuko Allah subhanahu wa ta'ala mu by'ukuri yagiye atumanurira ayati nyinshi atwereka ibyiza byo kugira igihagararo, kujya ku kuri, ku musimamo w'ibyo Allah subhanahu wa ta'ala dutegeka n'ibyiza byabyo ibirimo. Si ibyo gusa, n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarabishimangiye muri hadith yaturutse kwa Abi Umaru wa qila Abi Umaru ibn Umratu Sufyan ibn Abdullah radiyallahu anhu qala qultu ya Rasulallah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayruk qala qul amantu billahi thumma istaqim aw ma qala, rawahu Muslim. Iyi hadithi ihambaye cyane y'umusahaba witwa Abi Amru ariwe Sufyan ibn Abdullah, Imana imwishimire, yaravuze ati naravuze ni yewe n'umwe y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama,
mbwira ijambo mu Buyisilamu nazigera ngira undi uwo ari we wese naribaza. Mbwira ijambo muri Isilamu nazigera ngira iri jambo undi uwo ari we wese naribaza uretse wowe ya Rasulallah. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu iramubwira iti vuga uti nemeye, qul amantu billahi, vuga uti nemeye Imana nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala, nemeye Allah subhanahu wa ta'ala ko nazigera mubangikanya n'icyari cyo cyose, ko nazigera nkora shiriki, ukemera Imana bya nyabyo, ukayemera n'umutima wawe wowe wese. Yambwiye iti vuga uti nemeye Imana nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala, thumma istaqim, nyuma y'ibyo ngibyo, nyuma yo kuvuga ayo magambo ugire igihagararo, urangwe no kugira umusimamo, urangwe no gushikame muri iyi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Iyi hadithi yakiriwe na Muslim. Islam mu by'ukuri tuba tugomba kwibukiranya bimwe mu byiza, kubera ko urwibutso rugirira abemeramana akamaro, kandi mu by'ukuri twese tubayeho ducecetse, tutibukiranya, tutabwirizanya ibyiza ngo tubuzanye ibibi, nta kabuza yuko Allah subhanahu wa ta'ala yaturakarira kandi tugahura n'uburakari bw'iyo bukomeye cyane, dusaba Allah yuko yabiturinda kandi akabidushira kure twebwe n'imiryango yacu. Niyo mpamvu Abayisilamu yaba aya yaba hadith tuba dukwiye kwicara twibukiranya kugira ngo tubashe kugira igihagararo n'umusimamo nk'uko twibukiranyije kuri ayati za mbere zatambutse, ndetse no kuri imvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dusaba Allah yuko yatworohereza kandi akaduha kuba mu bagaragu be beza yishimira, kubera ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hari dua intumwa y'Imana Muhammad itigeze ireka mu buzima bwayo kuyisoma. Abayisilamu iyi ngiyi ibe nka kado mbahaye, na twese tuyifate kandi iyi dua tujye tuyisoma, kubera ko intumwa y'Imana nimba yarayisomaga ari intumwa y'Imana, nge nawe turi iki, kuki tutayisoma? Intumwa y'Imana nta gihe na kimwe yigeze ireka kugisoma idua igira iti Allahumma ya muqallibil qulub, Allahumma ya muqallibil qulub thabbit qalbi ala dinik. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahoraga isoma iyi dua cyane, isaba Allah avuga ati ya Allah, wowe uhindagura imitima y'abagaragu bawe, wowe uhindagura imitima y'abagaragu bawe, ndagusaba yuko thabbit qalbi, ndagusaba yuko waha umutima wanjye wawuha gushikama muri iyi dini yawe. Abayisilamu iyi dua ni dua nziza nsorejeho, ngira ngo Abayisilamu tuyifate, tuyige, tuyimenye, kugira ngo Allah ibyo tumusaba ajya tworohereza kubigeraho no kubibona. Allahumma ya muqallibil qulub thabbit qalbi ala dinik, Allahumma ya muqallibil qulub thabbit qalbi ala dinika. Inshallah ku bushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala turaza kuyishyira kuri screen, uyandika yandike, ayige, azayimenye, nawe azayigishe abandi, kugira ngo tujye tubasha gufashanya mu byiza kandi tubuzanye ibibi. Mbashimira kuri uyu mwanya tuba dufasheho kugira ngo dufate isomo ritoya nk'iri ngiri. Turasaba Allah yuko yatworohereza kandi akaduha ko mu bagaragu be beza yishimira, ndetse dusaba Allah yuko aho twaba twatitse n'ibiremwa mu by'ukuri turakosa, turasaba Allah yuko yatubabarira akatworohereza. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.